Setembro, Nialaran, Direção Administração, Finanças, Logística no Aprovisionamento. Se instala CCTV e arredores Hospital Nacional Guido Valadares. Diretor Administração, Finanças, Logística no Aprovisionamento. Clementino da Costa informa. Ba jornalista Sira ia Aknar Fatim Bidau ia sexta-feira, lorong sanulu resen 5 bulan Agosto nem. Ni afirma, dadang ni parte hospital hende tona kompannya mana naing hatama CCTV. Mai ia hangi benu ne ia bulan Setembro ni alaran. Ekipa Sira bele hahu monta ona CCTV ia area Sira. Nebe identifica ona makanesang, ia area farmácia. Fatin rai equipamento no medicamento Sira. Inclui area paragem ka parkiran kareta motor nian. Se monta he area dori sira hospital ne deve mak identifikasi ona para bele uso di controla area dori sirne no ite plano se bele aumenta ta CCTV ni kargi hentina oi para tu bele cobre itu area dori sa hanji beto tidak makanya sang farmasia ia koto pate equipamentos seguro equipamentos médicos sira equipamentos non médicos sira ia koto apa ya logístico e emergência onde ele controla serviço pessoal de saúde ini nomos ele controla movimento visitante sira maya hanjivi nomos ada dori serna be maro identifica na nesang ya fatim parkir sira para ele controla motorizada sira o carro serna be maka para ena atividade sirne se halo la compra ya fatin be sudah ke hatang sasang mai ya hanjivi ami fotan tempo to bulan Setembro kompannya ini aku sudah rebel ana hatang sasang mai perita bela acelera satu monte CCTV ya are dori sanjila to. En cuanto total orçamento nebe aloca ba ia CCTV ne hamutuk $1 nulu. Mebe kompannya mana naing murah ke lira, husu prevede terihun sanulu resenen. Reportagen Marquita da Silva, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hanya botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.